पागी मनुमित लोरे हौसी कोकोमी की मी क्या की मथक एफआईआर क्या ले खंगब्रा प्रजाना अखोने एजुकेशन तौबो मैम से सिगे एफआईआर से अखोई ममिंग जिंगसिदा आई मथक लेमबे लेमदबे हान लेमिबा लीडर जिंगसिगी मथक एफआईआर लोई लेमगनेबा केस अमदि पांदे यारोयबा लेबाक मयामना इहो मा होरे बन मा कौरे पुलिस ने रिकॉर्ड में इनेबा ngasi ban kawise kanana no numitu da macha kya mangi pot kya mangi kya thugai loi iramganeba masi hayang akhoi gi mathak da akhoi gi punsi da hayang akhoi gi life da long list of crime ma government sagalaga thamgrabane base ko ngasi ba da May 23 2000 May 3rd 2023 da gina ngasi ba da thokpa irang sing da lauthok gi ba eo mayam sigina miyam gi da lauthok gi ba eo sing sigi even FIR han bagi government की मतलब ता लाओ की बा पियार मनुंग लाओ की बा पियार ममांग लाओ की मैं हमसे की leaders इंग की वही बा immunity हम बोल लेते हैं इसे खंगी होगा अदुबो immunity लेते हैं ताकि so whereas terrorists and militants have been enjoying immunity with the help of central forces सी अकोई काउबे आते हो को अदुना अकोई प्रशासन से ऐ हाइजे दो से ऐ याम सिंह याम नते प्रजा पंबी के नोदे हाइजे नहीं है मरम दी नुंगदांग ना कोई हुई पुलिस ने फोन तौरे नोई अदाय नोई एजुकेशन ऑर्गेनाइज तौब्रा मरम मरते गवर्नमेंट जो पुलिस तुम ऑनर तौदबदी नते मसे हाइवडी फसदबदी लेबको नोई ऑर्गेनाइज तौबोय तादी याम लांगदबिदा इरांग थोलकनो खोललकनो खर खरदी येंगनाजे हाइवे पोचे लेबा अदु सेंट्रल फोर्सेस की वाखनददी अदु लेतेबा ngaraang को कोमिने एजुकेशन तौगांदा नुपी मयाम मा नुपा मयाम थोले अदु एजुकेशन पोट तौदोइदुना आरएपी नुपी आदा थोलेबा अदुगा कोइगा कमाइना नमना दुइनो हामनिदा ए खोय हाइजिदिको नुपा पुथोरो मोय खंगंगना तौरइने नुपी आदा पुथोरइने अदुने अदुमान खंगमोयबा अदु नुपा नि नुपी नि खंगदना मादि खंगदना तौजरुनेबा अदुसु याद्रेबको अदु नसाइगी इरांग अमा थोक तोरे हायदि मी म्याम थोले हायदि मदुयो रिक्विजिट फोर्सेस सिंगनो मकोइना डिप्लॉय तौजगदबने गवर्नमेंटना अदु मोइना सीएम बंगलो बौ चत्ते यारोय हारे अखोय चत्तेदना इन्नरगा तोएबा कोई को चत्तेबा कोई तौबदबु नुवाइतेबा नुपा पुथोरोबा नुपी पुथोरोगा कोई द थलकनोबा नुपा पुथोरो नुपी म्याम पुथोरोगा आरएपी नुपी म्याम द तो गांगना ले इन्नरगा नदि लास्ट सियापे बनी थोलगा नोमै का कके तौगे तो चेंदले अदु लाउनरे तौनो हायगा हंदोकनेबा अदु पोतो मसाई आइना हाइनिंगिदि गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट तौबगी एरिया मा पियोबा मियाम से चुमना प्रोटेस्ट तौरकनी प्रोटेस्ट तौबे एरिया मा पियो नोय होय नोय प्रोटेस्ट तौनिंगलो तौ याय अखोय जो होनरी हायो सीएसओ मैम दो वो जो तोहान उनो गवर्नमेंट जो पुलप को ए नोय नथन लाको यारोय नंग नथन ए कोकोमी नंग नथन लाको यारोय अतई दिसु नोय पाव फाउनो अदुग नोय पुलप लाओ फमिनसे नोय गिसु एमएलए दु पुलप पुथरोने निफु यांकै दु पुलप पुथरो नेमचा किप गेनसु पुथरोने माजु होम गी पार्टली सी इज आल्सो रिस्पांसिबल ए हाइजे को माजु पुथरो माजु ला हालो को अंगांग सिबगी दम मा कंडेम तौरे अखोय या मरावई नुवाइजै को अदुगी थमोय पान मदु फै बट law and order de my role yau ge haya ga it's happening in Imphal adu deputy CM ne ba ko lao crisis le re oji tholo lao kam wari sa se ba ko adu gi room du pi o ba government na adu pi le ta di crisis will never event lo shan ma moy ba hayang senapati chatkera ang chit kangpok pi chatkera ko masem da mu ta tengar ma no mai kapsal ka ni CM na dum taina ni home na dum taina ni government ne se ma gi ne hoji aine chief minister oi de ai yum su mai tha gi ta bre masana mayam saura di ko madu ai ne saw ya ti ba ai ai ni se ko aduna ai gi level du da gi aina praja ga kamaina to na tinani praja si ga ai ga kamai naksanani everything cannot be managed with money loin ma paisa ga ya ga dam na te ba ai ai ni se ko paisa na lo ya ga dam na te aduga masai gi lastly in tam ni se center na convince to biyo hoji ai ne sum khanjau da June the Rajya Sabha ki kano se members is sindri baudi सरकार से कसु काय रोय अखोय फनाम नो मसु काय रोय हजि को सेम बग्लो से मई थादोक तने एता अखोय मी ताम कुथरा सी रसु सरकार काय रोय बरमदी राज्य सभा की मेंबर्स है सीधा आई वाखंदा लालमे गो आई ने खल्ली से लालमदी है बट मी करे से ऑनरेबल एग्जिट पी बे मथौ ताब लेबा ओनली वन फॉर्मूला ने लेहोरी से को हाना की चीफ मिनिस्टर से ऑनरेबल एग्जिट म पी दे सोया रोयबा माय सुप्रीम कोर्ट केस लेगरा लेरोयरा अदु तो आमबने लीडर है कमरा चावगी लेवल में लोगी तादी माबू विथ ऑनर लौथोगा थमगी मम चंगे
Mabula na lamjingi bida natraga Supreme Court ki case to the namjangi bida because he was the chief minister ma chief minister oiram dari to wan bamne mana chief minister oiram manina it will see gine music say hayeng why until the existence of BJP Manipur chief minister ma sumai to give ne na lai gini even Narendra Modi bau lai Narendra Modi na ne prime minister oiram bau da ko after 6-7 months magi US sangbagi visa se phang da bani ko US ki ne consulate na ne ma gi withdraw to ga ma US ta lak pa ya ni ya ni ai se pau da chak chaba hap khir bani si khang bi ba ba aduna it's a matter of political concern we have ni da ai ning se ko aduna loisala ko da in tam jani se chief minister na su miam se honor to biu miam su hesitation to matam da government da hesitation to bane masi ai personally mi ama da to bana te je khalla ga to pa ba lamlong da hesitation to mi gari myam thugai magumba adagi kano da asai da hesitation to ga government property thugai ba praja gi property thugai ba nisa jasal laga thopi rak pa sugum je yai ge to do phe ba akoi na wana hona jari je ai uji so hai je ne as a leader kokomi amuko fox loin ma any hesitation to da police record loi le ba intelligence record loi piram gane ba aduna akoi lei to matam da hesitation do moi mathanda maranai to di yaro ba kana no mana hesitation je spare head to pa ma change ba ko adugi level do yawa kan da di nungdang na thokri thokpi ba nupa do mi jing do hosi ayuk ta lao akoi ga family wai sa je moi yaro ba aduna hesitation to ba je phagi na te ba ko aduna hoi nga ki sawai gari thugai ba yum thugai ba mai ta do ba to ba but hesitation je sakar ga khoi ga level of understanding am da purak ta ba ya da bagi jaga am di le adu jaga do purak pa ya je hai ta ga di nakan ni mek to gi understanding am chap cha ba da ka la ko me le ba sumai tham jage ba ko adai ngarang hesitation to kan da honorable cm gi cm police na hai cm ga wari sana je hai adi sana na ba sinjage khochage hai khoi sana roi hai ko kokomi sana roi maram di kai no level am le government gi performance yenga siba oi ta di phare akoi agitator me am je akoi convince to jarage akoi miyam da sigum bam to ge je siga akoi sumai na haina jarage wari bu ko adui level ba to godam ne government na tuan loi unaraga politics sana bi ani di khanbi no ba ko lak ta pi ga yani khanbi ga no ba maram di issue je ngasi si ba mi si gatagi nate 150 en mi si rabani adui matakta yum man ba ya da mi me am lai ri bani mi gi career loi ri bani agang lai tam da swai da tam mi ba do hayeng topung da chalo bangladesh jalo ha ju ne ai gi angang do amu manga do ne amu som da pu chapa da aduna adugumba issue me am lai sakana phamin ga munna khana bagi legal gi angle dagi political angle dagi munna khana bai matau ta bam lai ri ba ko masi bomam bukhai re na heta sigi sida ngasai gi mayhau lang poki marak ta sakana kono kamai meaning yo za ngasi maksu akhu gi topic sida hangi bo hang si asigumba micham miyam praja sing sigi sigumba kanoda thoglak pa incident sing dai sigumba thokan ing da batam thiba sidai da akhu gi thengna bada hai ta thawai mang ki mayam am su leire ngasi su manga mangi makhu gi daite se kanana pugadori pur masi gi tek chak se kanana logadori pur se kamai tham meaning yo za an mada notice window tv yang bi ba khoi punong pu kai khum na botri yam luba tan pham ne hai tare ko cso gi leader moina koina ekta wa se hai bada ngasi aina kai umma slip to gi bada ekta miyam je ngon do onjan bagi tanja amadi leidoine political party ju chamane ko tawtabu akoina yengloi si paliba lenga ki ahong base BJP gi step by step la ko ahong base munna yengmam change hanagi palam lenga tu akoina hanai palam leader du manga mongmong da mayam na support yam PB da badagi handaki paliba leader sina hena support phangdana tuan ba angle dagi BJP gi marak ta leijaba akoina yam toina lawba BJP manung dagi su noi political party manung da yawba tribe masen tribe amadi leiriba general akoi gi metei kambu ga haiba kugi gamu si ga makoi ga yasanaba ama leiraga di government je mamai angle chumgadra haina khanbane akoi na khalam je ko adugi khalam adugi matungina lenga ano usila matungda ngasai gi kenosina honorable chief minister ano usina mahakna ma gi lamjing makhada mana lower step sing je peace ki step amane na khalla kanda akoi gi miyam sina mangona wang bahong kya tawdabida mana taw thangiba khongthang sibu yengaga pelasu pendana ngairaga yengaga leijaramani haib tare adugi marak tuda laisi koigi mahakna kukizo kangbuga guwahati da wari sanaruba then adugi matungda manipur gi chawgraba manipur lebak sigi leiriba MLA humpugi marakta ani leigidrabasu 20 kunthra ga mari kunthra taruk taret majority leina leiba adugumba political nature da yengwa matamda majority masagi wena majority phangaba NDA gi wena majority phangaba potu sacrifice to ga Manipur si bu naga kuki amadi maitai gi
power struggle power gi oiba tasal lama oina putho kanda center na akhoi gi hujik leiriba Manipur lenga asibu BJP gi manungda BJP lenga ki manungda maitei na chief minister holaga kuki amana deputy chief minister holaga naga amada deputy chief minister ohen basibauda imphal da leiba natraga Manipur praja hai tare Delhi da leiba praja mayamna maonda wahangka hangide yam sengna haibda ko hai bo hang da bai maram je karigumba akhoi magna yam toina haibiba idea of Manipur haiba magna Manipuri ni hainerasi haiba poto madubu chumna porokpa ngamba taragadi political power jidi kashunate nagana chief minister oigrasu kukina oigrasu akhoi kashu haidrasu Manipur bu peace porkani amadi Manipur gi hana gi leiriba territorial integrity amadi community integrity se kairoi hai taragadi madu handle toba ngamni hai tardi tausan oina akhoi myam yenga leibne hai tare adubu madugi handon in taunarakpada marakta थोलक थौदोंसिंदा अखोइना कॉम्प्रोमाइज तौबजे हेमनबा मानबगी मतंग मखक लाए मा ngasai गयानी चीफ मिनिस्टर की चौकरी से अखोई पावरलेस ओहेलकपा मा की अथॉरिटी से पावरलेस ओहेलकपा नरांग हांदगी मागना होनरिबा मयाम सिबु ngasai gi mak pu lamjing lamtak piriba mayam sigi marakta praja ga maga paliba lengak siga phak chatnarakpa adi kokomi na government gi makhada government leite ga hairakpa CSO singa tayap walakpa hanagi leiramba hanagi lenga ki wanatana BJP gi hanagi matamda CSO mayamna kokomina adagi atai organization singna Delhi da kai da chatna kuki frup singa kuki organization singa amadi central government ga home ministry ga wari sanaruba folks amoko kokomi moi wari sanaruba potugi pakhata na chatharakpa mandaba mongda lakpa sibauda akoi as a UCM gi secretary ama amadi kokomi gi assistant convener ama oina akoina yenga sum leiba matamda ngasi ngarang tholaiba irang sidi akoina khalluba wakhandu gi pura tayomna ba hai tare ko CM na lokhaliba thabuk mayam dubu ngasai laloba singna honor torokte laloba haibadi khulai paiba militant singna honor torokte haiba pochi mek singna uli hai tare aduna maram ora kanda akoina Manipur government gi pakum ama ni bene ko pakum ji kaino hai kanda either na khoi mapung phana mathau toro natragana moral ground na noi resign to bom thok tabra haiba wang dune ba hojik lai se aduna ngasai gi techak si kanana pugada ge hai kanda sequence of events hi yengba matamda ngarang gi thodoksi ngarangan gi thodoksi da angang ani du mama duna thonawrom da hipaga tumam tadi angang ani du siroi ba ko adum angang e sidi phamung dai ta gi kot ki su yaw bunina mama duna matai thanga angang du manung da hipalam go ram ni sona tamba hai duni tawu thoi ba thodok tu ahing gi pung ama makhai da thoe ama makhai ani da thoe adui matung da ado mapanda improvised device amasu akoi gi rocket launcher man ba ma thadara thamame Manipur police mayam moirangda police ki gate mamang da mai thare na police bu tholok ta ya bra ne adagi bom ama leire na hai bu ayuki mangarang hingi pung ama khai da bom pokhai bu cordon off tau da bida loir mag lang thoga thamakanda pung nipan mapan tara mathoi bo bom du miyam na sum yenghalaga kayoraga bom du leire tu sida leire na video thagan na da na tau ya bra adagi crime scene amabu kano tau da na hani cordon off tawraga thamdana miyam mi khudingi akhoi jo mai changaga bom pokhai bagi mache to mong pai crime scene du loin mag destroy tawon ba ya bra adai jaga du da yenga ka na ngarang gi thoi ba tawdok sida CRP ke manungda changiba ichinau mayam dusu karigumba Manipur government na law and order gi oiba me 3 gi type lang thokne hai tare ngarang je ko law and order gi oiba thabak se matam chan lokhalamaba miyam na khoisauna ba miyam du phadana ba adugi daka leba deployment do tawram ba taragadi ngarang CRPF kem du da miyam do ka chu changam moidra ina khalleba panam sauninga mazu 144 tambe ama tambe mayam tawbi ai ba ko akhoi masigi thabak si tawge pangthoke mayam phadabiu haibagi government gi wa do haidabida CM Bangalore meeting round of meeting tawrakanda somna kandana free tharaga thamaga na miyam da ngasagi kai hobagi thabak ama yam chauna tawgreba aduna maram orakanda CRPF kem gi manung da changbagi thona do lakne ba adugi poto tawram da taragadi phajana matam chan tawbiramadi miyam do adui thona do leiramoiba sakar ri thabak tawri emoya da combing tawrim ne adu tawrobne haigane ba ko aduna ngasagi teksak punamakse palibelenga sina pubam thoi yam sengna haibda ko aduga aigi wakhalonda huzik leiriba situation jida JSC unagera CSO ama unagera sakar gi leiriba situation je magna yam clearly press meet ta ekta mi ani phare ahum phare kanoga nahan gi chonglobi tok ko mari leina ba gaina khabar da hekta hapan ba madugi clarification am ta pi da ba adagi government gi kanona akhoi gi spokesperson ani na press meet tawba matamda
प्रेसना हंग मीडियाना हंगबा मतमदा मदुदा मदुदी पुलिसना हाइगदमनी पुलिसना क्लेरिफाई तगदमनी ने हेक्ता हाइबा स्टेटमेंट मानदबसे मिगोंदा प्रजासिबु खरा लीडर ने हायसुको अखोइना ngसाइगे खोइ गार्ड बुदि मोइना तवर चचबनी को तबतबु प्रजा जि खितंगनि व्यवहार तोबिबगी तगाइ फदबदो याम चाउना लेबनेबा प्रजादा लीडर जिंगना प्रजा की सेंटिमेंट दो अदुदा रेस्पेक्ट उतेबा प्रजादा रेस्पेक्ट उतबदि तोखरो यारे लीडर ने लेबिरोबा यारेबा गार्ड तोरो चपिरो जितना यारेबा को अदुबु प्रजा की सेंटिमेंट जे मोइ ऑनर तोदेबा ममदि ngसाइगे खबरदा कुकीजोगी कुकी की मी कनोगी यूके नेगी मी अनि अहुम फारे ना हाइरे प्रेस में तांगांदना पुलिस ने मधु वेरीफाई तौगदबने मधुगी डिटेल लेथ्रिबे मोंग दा हाइरे अदो तादी प्रजादा पेसिफाई तौरिसे करी रोबा देन कोमिंग ऑपरेशन तौबगी स्टेटस इजु मखादगी मथल तोखलेब्रा चिंगे सोमना कन वांग मददी कोमिंग जथब्रा जथदब्रा कदाई एरिया बो कोरोन ऑफ तौया जम्मू कश्मीर ऑपरेशन जथब जिंग दु येबियो मीडिया ना नेशनल मीडिया जिंग दा जम्मू कश्मीर ऑपरेशन जथब मतबदा डिजिटलाइज तौरगा सिदगी सिबो ले सिबो कोरोन ऑफ तौरे खोले अदु दाइना लोइन उत्पंगमेबा अखोइ सिदा कदाई बो कोरोन ऑफ तौरि नो खंगदना ऑपरेशन जथरी कमांड मणिपुर कमांडो सिंग यावी अदु यावी हाइबदो अदुना प्रजादा सेटिस्फाई ओइदेबा अदुना मोइ ngasiबाव कर्फ्यू लौथोप ngamde इंटरनेट लौथोप ngamdrise सिनानेबा याम सेंना हाइबदो कईगुम इरांग से नमदे जे आइताडी सीएसओ वारी सानाबा जेसी वारी सानाबने यारोयबा एक्जेक्ट ओइबा कंक्रीट ओइबा स्टेप अमा लखत पंगमे हाइबदुनेबा को अखोनि येंगनिंग से हयेंजु सेनापति जकनी हाइ सेनापति जपसे कांगपोपिदा हाक्तंग ओइजु सोयदंगी खामुनि एंखल्ली को मधुगी खामुबदुगी रिएक्शन दो मन कमाई लाकने हाइबदु मुन्ना खन्ना पयेबा सिदैदा अखोइना लीडर ने आइना चीफ मिनिस्टर ने आइना पांबा मणिपुर से अखोइना आंगांग ओइजरसु मणिपुर से क्याम लुबल लमनो हायर कांदा को सीएसओ सिंग सिगी अपाम बसे मियाम की अपाम ने सीएसओ सिंग सिना सका थुआइना बखोना बनतेबो को अखोइना ngasi लाउरिसे ngangi thoktok do thom da ta de koi tumina dum lengone ba अखोइना कोकोमीना हाना तोहान बल लेवल दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वरी सानरमदो मखा चथबगी फॉर्मूला अमबो पुथरक्तबिदा मखा चथबगी फॉर्मूला अमबो पुथरक्तबिदा अमबो वरी सानद्रिङैदा सिंगल मीटिंग कोकोमीगा सिगी इशूजी मतंगदा होम मिनिस्ट्री का फमिनरुबा की मतंगदा सिंगल मीटिंग अमबो गवर्नमेंट का तौद्रिबा मखा फॉलो अप तौनो हाय तारे को फॉलो अप अमता लेतबिदा लनाय ओइना पालेबा लेंगाक्सिना अयाना तौगे लेरगदी अदो तादी अनिदुगी गैप लाकनेबा अखोइना हाना वरी सानरमबसिंगदो अदुगा अखोइगा मु एनिमिटी ओलानेबा मागना वरी सानबदो अखोइना वरी सानबदो हाना वरी सानरमबदो अदुगी मखा ताबा मागना मदुगी फॉलो अप ता मागना मागी गवर्नमेंट जिना आइगी गवर्नमेंट जिना हानादगी हेना फजना वरी सानी नोइगी दमा आइना सी वरी सानबा अरेंज तौरी नोइगी दमा सी तौनबा तौरी थादौ लाखिबसिंगदुगी सी अरेंज तौरी हाइना उटकदमनेबा आइगी एंगल दा वन लाइन दा आइगी वाखन लेपचबा अगर खनजब पोटना लोनमक चुमेना चलगदी मदुगी रिएक्शन दो तोान जगह तोान खुलाई पाइबसिंग थोलकनी अदुगी रिएक्शन दुनी ngasi फंगिसे सुमाइन तमजगे ओके ओजा याम फजना ओजाना थंबिने सी अना लोइन ऑर्डर की फिल्म जे चवम लेने दुगु जिके अखोगी टॉक से सिगी मतंग नजान थंबिगे बिसे ममान गसो अखोगी मैम सीएसओ सिंग ना चोब थौदांग लौदना इरांग से हौरकपदगी सु अखोगी दिल्ली दा गुवाहाटी दा चतना तोंगान कम्युनिटी सिंग टॉक्स मैम तौबा सिगी पोच में लेने दुना अखोगी अनौब सरकार से लागा सु फॉलो अप टॉक्स में दी असुकी मतिक दरकार ओबरा हाइबसे मसुम थमजगे अदुगा हुजिक थोइबा मियाम सिना करिगी दमकता सीआरपीएफ की पोस्ट दा थोमजिल्लकांदा अदु फौबा यौना मुक्ननबगी कनोम का सिचुएशन अम का क्रिएट तौरपसे मरु से करिदगी हाइबा असौबसे वहंग अदुम लाक्तुनी खोसांगनबा मियाम दुना मिकुप तुदैदा अखोगी पाइखलाइबा अखोई कनाना सु आइगी नुंसीरबा अदुगुम आंगांग मचा अनी खक पिखरबा कनो तौद्रिब हाइतारे ममागा तुमिनरगा लेरिमिङैदुदा याम थाजदना हाइतारे अदुमाइना मांगखिबा थवाई पिखमनबगु मिकुपतुदा मियामदुदा फावरकदबा मियामदु लाकदबा टेम्परामेंट अमसुंग खोइसाउंदनबा पेनद्रबा मियामसिंगदा तौरकदबा पोतु मदु कइने क्रिएट तौहलकनो दुगा अखोइ लोइन ऑर्डर ngaknaba leiribasing sigi function si kayam gamna effective oina अखोइ leirabagi habi wafam simsu leiriduna कइने तौहलकनो हाइबगी मियाम सि करिना अदुगी पोतु अखोइ टेम्परामेंट दु टेस्ट तौरकनो हाइबगी अचोबा वहंग सिमसु लei aduna ai ex gratia लौथोकपा अदुगा चकनो सिंगसी अखोइ हाइबा के सिंगसी एफआईआर चनबना चिंगबा एनआईए दे सिनकरे सिनकरे हाबने चिंगबा सिदगी मखा ताबा करी फॉलो अप लेगे अदुम सिरगा लोइसिनगिबा अनौब थौदो अबजुगुंबा लाइबक थिब अमा मुथुलकनी अमा नमु ननसिनकिनी सुमा मयाम सिरंग सिसु अदुम होंगबा नाइतबा खुगी पैटर्न अमा का हायरगति मसी ओइरे हुजिक्सी ngasi मक थोइबसिगी दाइता कनाना लौगनी हाइबसिगा जबो हंग अमा हंगे अदुमक ममांग दौना खुगी हाना दुगा चपमाना पैटर्न रो लोइसिनगिद्रा हाइबगी मयाम सदैदा अमा सुदुम थोइ हाइतरे अदुना हुजिक्सी
Singi sarukta sigumba terrorist ko oiba machak singsi adum leire phajana leire habesigi mayek sengba posima leire adu masi lokthok nanabagi damakta aikogi sarkar gi maikai degi lenga ki maikai di chaba kari action lokhatlakpagi mamidudi ngasi phoba koi tadana leiri adna thongdok mayam tengkhang mayam am tholakpa seida masidani governance kamaina maintain tawdi law and order se kamaina chalai habegi ajoba wahang sima adum lai aduna sigumba thongdok thokla kanda chapmana mawongda sarkar na aikogi lenga ng lokhalakpa sigumba mapung phadaba akogi kaino haina akogi thawong action haitare sumain thamjage si mayam na ngasidi hangai bo hang si mayam ge asaw busing hangteng gi oina akogi phadana ba tawrakpa dugumba action la haina hangbagi sungta thajadraba haitare sigumba gi chawng na mistress ama khanglai bo hang chu hang eduna leidiba machak singji element singki lokthokna badi hona draga mapung phan hona dabida thoklak pache taisinana ba haki miyam ge asaw phadana ba same technique sim siner bra haiba bo hang sima lai oza santada oza kamai thambini oza Sigi incident je, si incident je yaudri gaya dana. Incident kara ningsang je buko. CRPF na Manipur da mi hat ki bagi. Maram chadan hat ki bahai tare ko. Kamai loisan gi ye do yeng je ba. Ngam gadra ngam moidre do chawp ma khang ne buko. November 2 2000 da mi ta hale malum da. Nomai ka pa ko. Me nomai ka pa hale maduda chahi umpuni thoi suba. Micham mama hananu ba 62 years suba namaga National Bravery Award phangba angang chahi 35 sudangai ba angang oi National Bravery Award phangba angang amaga kapaga hale ko sigi si legal case to matamda aspa na protect toga 1995 January kanoda ngasai hojigi 2000 gi November 2000 gi thokdok se aspa na maram oi kanda ma case dismiss taweba immunity pangeba mi Tarani ko mana hato mi se mapan kapani ama kon si bane tarane ba hato mi se ko ani su da legal action ngam gi de ko 1997 da 1990 ga 5 ta ko January gi tang 3 oi de male ko as per record March 17 ai ko 1995 ki rims ki gate mamang da nomai kapna bada nomai kapda CRPF na mi kya hale mi mapan hale da rims gate tani ko hale je masida riksho thoba maga Doctor amasu yaung si male mapandai like tam lakpa doctor ma yauna solap toilet manung na sa kapthal ai ni ko moida no mai kap men kap ni blind firing me ba ko kapthal ai ni sin mi sida ko akoi amanga oi si matam je hosi rims gate ki manakta akoi chak cha phom mamle he keng ga da imoinu we nam le ne dental he golai du da adu da kan memorial am le ni CRPF ki ko kapthat ki bagi ka oi dam ne je RM matam RMC he mi ko masi ki case kamai to CBI investigation to we ko Satra mesi masida mi mari CRPF mari ko sibai charak pi ye sida sida je for life imprisonment sibai charak nate life imprisonment 14 years ai ta ko sei punsi jupai phatok pi ye ba sigi phatok se kamai to pi ge kanda CBI ne inquiry to bani Manipur government na CBI da sinabani matam du da ko phatok pi ba nupa sing se maming je ahan bagi se head constable Ramdayal Sa Constable Shiv Kumar Pandey ko adagi Nayak Mohammad Razak adai Constable Putulal ko wasi gi mi mari se sei jupa punsi jupa phatok pi ba hojiki rims geta mathomam khang da bi da hoi naro na kapam mani adu matung da moina mi do moina phaga mi do phada bi da blind firing torok pada solap toilet manung changaga satra ma yauna rickshaw driver amaga auto driver jinga moina kapthat pane ba sile ko adai ahum subda 2001 June da protester tara mari kape commander mete mzane numitu da ko mete mzane khoi loi khangna wa tani si je CBI de case ne ba si CBI case kamai loi sangi khangba Manipur police na evidence me ham do leitre na haiga leitre mai thadok re khangre ti pangre haijel lagane CBI na final report kai thagale government of Manipur na haiba 2001 June 18 gi mi kapaga siba mi ta mari gi case si case gi oiba langla langjin any document leitre na haiga court na kai na ai because of insufficient evidence ko case to moi da pan be ada na ka that kre ba sini lai je awe dadi akoi Manipur government je BJP tai na wana te khemchan na tai na wana te Manipur praja je Manipur gi praja je whether akoi legally akoi gi stand je loba ngam gidra akoi na ban ko razu akoi na hoji nungdang candle light me am chalak tori ko tawak tori ngam gidra akoi gi stand je kaino ko akoi gi stand je kaino abdi akoi na lenga ta tainari je
amana bu taina zu imai meran taina zu khoi taina zu amanta chamana mong taina doi ne ko but akoi output to tong ngom idra akoi kaktana taina bani di yaroi praja mayam na magi nakna ba MLA da question hangada bani koi anjan jan hai ne se akoi kokomi di spear head to bai wane ba UCMI je spear head to bai wane ba ko ai ba gi nu mitu loire hosi kokomi gi mi kya gi matak FIR kya lai khang ba praja na akoi ne education to me am je sige FIR je khoi maming jing jira ai matak lem de be han lem ba leader jing jing matak de FIR loi lem ngone ba ke sam di pande ro ba lebak mayam na iyo ma hore ban ma ko police na record ma ine ba kasi ban ko ise kana na no numitu da macha kya mangi pot kya mangi kya thugai loi ram ngane ba masi yang akhoi gi matak da akhoi gi pungsi da hayang akhoi gi life da long list of crime ma government na sagalaga thamgra ne ba se ko ngasi ba da May 23 2000 May 3rd 2023 da gina ngasi ba da thokpa irang sing da lauthok gi ba iyo mayam si gina miyam gi da lauthok gi ba iyo sing gi even FIR han ba gi government gi matak da law gi ba PR manung law gi ba PR mamang law gi mayam si gi leader sing gi oi ba immunity mo lei tri ne si khangbi ba adubu immunity like hai ta ga so whereas terrorists and militants have been enjoying immunity with the help of central forces si akhoi kaw ya de ko aduna akhoi praja sing je ai ai je do je ai yam sing yam na te praja pangbi ge no de hai je ni ram di nungdang na khoi ui police na phone tore noi adai da noi station organize to bra mar te di government jo police o dum honor to dab din na te ma hai odi phase dab di le ko noi organize to boy ta di yam lang da bi de irang thol la kanu khol la kanu khar di yeng na je have poche le ba adu central forces ki wakan da di adu leite ba ngarang ko komi de hesitation to ganda nupi me ama nupa me am thole adu hesitation pot to doi duna RAP nupi anda thole ba adu ka koi ka kamaina namna duino am ni da ai koi hai ji ko nupa pu thoro moi khang gang na to re ni nupi anda pu thoro ne adu ne adu man khang mo ba adu nupa ni nupi ni khang da na ma khang da to zuru ne ba adu su yad re ko adu na sai ji irang ma to thok tore hai di mi myam thole hai di madu yo requisite forces sing no ma koi na deploy to jaga da be ko me na adu moi na CM banglo bo chat ya ro ha re koi chat te na inna na to e ba koi ko chat te ba koi to bo do nuai te ba nupa pu thoro ba nupi pu thoro ga koi da thala kano ba nupa pu thoro nupi myam pu thoro ga RAP nupi myam do to nga na le inna ga na di last sia pe ba ni thola ga nomai ka ke to ge to chen de le do law na le to no ha ga handong ne ba du po to masai ai na hining di government je protest to bagi area ma pi ba miyam ji chumna protest to kani protest to area am pi noi protest to ning lo to ya khoi ju honeri hayo CSO miyam do moi ju toan uno government jo pulap ko ai noi na than la ko ya roi nang na than ai kokomi nang na than la ko ya roi atai ju noi pau phono adu noi pulap la phami na je noi gi ju MLA du pulap puthro ne ni phu yang kai du pulap puthro nemcha kip gen ju puthro ne ma ju home gi partly she is also responsible ai ji ko ma ju puthro ma ju la halo ko angang sibagi da ma condemn to re ko ya mara oi nuai je ko adu gi thamoi pan ma du phai but law and order de my role yau ge ha ya ga it's happening in Imphal adu deputy CM ne ba ko lao crisis le re oji tholo lao kam what is ha se ba ko adu gi room du pi o ba go mena adu pi de ta di crisis will never event lo shan ma mo ba heng senapati chat kera ang chit kang pu pi chat kera ko masem da mu ta tengara ma no mai kapsel la kani CM na dum taina ni home na dum taina ni government ne se ma gi ne ho se ai ne chief minister oi de ai yum su mai tha gi ta bre masana mayam saw ra di ko ma du ai ne saw ya ti ba ai ji ni se ko du na ai gi level du da gi ai na praja ga kamaina to na tinani praja si ai ga kamai naksan ni everything cannot be managed with money loin ma paisa ga ya ga dam na te ba ai ji ni se ko paisa na lo ya ga dam na te adu ga masai gi lastly in tam ni se center na convince to bio center na convince to bio hoji ai ne sum khanjar da June da Rajya Sabha gi kano se members is sindri baudi saka si ka sukai roi ba khoi phanam no ma sukai roi hoji ko sem ba glo mai tha dok na ta khoi mi tam aku tha si re su saka kai roi baram di Rajya Sabha gi members ya sida ai wa khanda lalambe go ai ne khalli se lalambe ai but me kare honorable exit pi bai mathau ta ba only one formula ne le hori je ko hana gi chief minister se honorable exit ma pi de ba soya roi ba mai supreme court case le gira le roi ra adu to am ne leader ai je kambra chaw gi level ma loi gi ta di ma bu with honor lo tho ga tham gi mam chang e
mabu lana lamjing gibida natraga Supreme Court ki case to the namjan gibida because he was the chief minister ma chief minister oiram di to an bamne mana chief minister oiram manina it will see gine music say hayeng why until the existence of BJP Manipur chief minister ma sumai to gibne na lai gini even Narendra Modi bo lai Narendra Modi na ne prime minister oiram bau da ko after 6-7 months magi US sangbagi visa se phang da bani ko US ki ne consulate na ne magi je withdraw to ga ma US ta lak pa ya bani ani ai je pau da chang chaba hap khir bani si khang bi ba ba aduna it's a matter of political concern we have ni da I ning is ko aduna loisala ko da in dam janing se chief minister na su miam se honor to biu miam su hesitation to matam da government da hesitation to bane masi I personally me ma da to bana te je khalla ga to pe ba lamlong da hesitation to mi gari miam thugai am gumba adagi kano da asai da hesitation to ga government property thugai ba praja gi property thugai ba nisa jasal ga thopi rak ba su je yai ge to do pe ba akoi na wana hona jari je ai uji so hai je ne as a leader kokomi amuko fox loin ma any hesitation to da police record loi le ba intelligence record loi piram gane ba aduna akoi lei to ma tam da hesitation do moi ma thanda marana to di yaro ba kana no mana hesitation je spare head to pa ma change ba ko adugi level do yawa kan da di nungdang na thokpi re ba nupa do mi jing do hosi ayuk to lao akoi ga family wai sa je moi yaro ba aduna hesitation to ba je phagi na te ba ko aduna hoi nga ki sawai gari thugai ba yum thugai ba mai ta do ba to ba but hesitation je sakar ga khoi ga level of understanding amada purak ta ba ya da bagi jaga amadi le adu jaga do purak pa ya je hai ta ga di nakan ni mek to gi understanding ama chap chaba da ka lak pa ma le ba sumai tam jage ba ko adai ngarang hesitation to gan da honorable CM gi CM police na hai CM ga wari sana je hai adi sana na ba sinjage khochage hai khoi sana re hai ko kokomi sana roi maram di kai no level amale government gi performance so yenga sibo oi ta di phare akoi agitator me am je akoi convince to jarage akoi miyam da sigum bam to ge je si ga akoi sumai na haina jarage wari bu ko adui level ba to godam ne government na toan loi unaraga politics sana bi ani di khanbi no ba ko lak ta pi ga yani khanbi no ba maram di issue je ngasi si ba mi si gatagi nate 150 and mi si rabani adui matakta yum man be ya da mi me am lai ribani mi gi career loi bani angang lai tam da swai da tammi do hayeng tobung da chalo bangla da jalo ha ju ne ai gi angang do amu manga do ne amu som da pu japada aduna adugumba issue me am lai sakana phamin ga munna khana bagi legal gi angle da gi political angle da gi munna khana bai mathau ta bam lai ri ba ko masi bomam bukai re na heta si gi sida ngasai gi mayau lang poki marak ta sakana ko no to lo san madudi yaro e na ismain tham jagi okay sa ayam phajana wazana ju thapire ko gi Central Security Force gi thawong moroina ko CRP nga lisang chine chathara ki ba ko yam lai ki ba thongdok sinda ko di mathong rang khang dana mami samhan ki ba dug ba thongdok mayam gi incident chu jana ba je akoi de remind to gira me hai tare as a reminder aduna je